Hashingiwe ku makuru atangazwa n'uruhande rwa M23, umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo urabura amasaha make ukajya mu maboko y'uyu mutwe ku nshuro ya kabiri. Ibintu bikomeje guhindura isura rwagati muri uyu mujyi muto ariko utuwe n'abarenga miliyoni 2, aho wabaye isibaniro ry'akavuyo kari mu mpande zose. Muri uyu mujyi nta mirwano irimo kuhabera, uretse ko nta cyizere gihari cy'uko itaza kuhabera mu bihe biri imbere. Impamvu ubu bwoba buhari ni uko uyu mujyi uteraniyemo abarwanyi barenga 10,000 ndetse ukaba urimo ibikoresho bikomeye by'intambara by'ingabo za Kongo. Kugeza ubu umutwe wa M23 ugose umujyi wa Goma ku rwego rukomeye cyane. Uko iminota ishira niko abarwanyi b'uyu mutwe barushaho kwigira imbere bagana kuri uyu mujyi. M23 yasohoye itangazo ivugamo ko iri mu rugendo rwerekeza ku kubohora Goma. Ni mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yayoboye inama y'abaminisitiri agategeka minisitiri w'intebe gufata ingamba zigamije kwigiza inyuma umutwe wa M23. Ibintu byifashe biti Goma mu by'ukuri bite by'intambara irimo kubera ku rugamba hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo. Ese ingabo za MONUSCO n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMIDRC zirimo zirakora iki? President Felix Tshisekedi yavuye mu Busuwisi gitaraganya agaruka muri Kongo, aho yakoresheje inama ikomeye cyane irimo abasirikare bakuru. Iyi nama ishobora gufata imyanzuro yabuza M23 gufata Goma. Hanyuma se ibya General Major Peter Chirimwami waguye ku rugamba byamaze kwemezwa na guverinoma ya Kongo byo biragira izihe ngaruka? Umuryango w'abibumbye wavuze ko ibirimo kubera Goma bishobora kuvamo intambara ikomeye cyane, imwe simusiga ishobora kototera akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ubwoba bwa Loni bushingiye kuki? Iyi ntambara koko irashoboka? Hanyuma ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza basabye abaturage babo kwitegura guhunga, byo bihatse iki? Ibi byose reka tubigarukeho, tubahaye ikaze. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye MES Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka MES Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. MES Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group. Ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mes.rawa. Wowe uratubwira inzu urota ubundi tuyubake. I'm not a coward. Gutekereza kaminuza biroroshye cyane. Ni inyubako nyinshi, ibyumba by'amashuri binini birimo abantu bicaye, imbere yabo hari undi muntu urimo kubabwira ibintu. Ni sale nini zirimo ibitabo byinshi na za mudasobwa, ni ibizamini. Muri make, kaminuza ni ahantu ujya gutegurira hazaza hawe. Muri kaminuza ni ahantu abantu bahurira n'abandi bantu. Ni ahantu abantu bajya kwigira ku bandi. Kaminuza ni ahantu ho guhangira udushya mu myigishirize. Kaminuza ni Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, Catholic University of Rwanda. Umva igisobanuro cy'iyi kaminuza mu magambo make: guteza imbere uburezi bufite ireme mu mashami atandukanye, gutoza indangagaciro zikwiriye binyuze mu burezi, no guteza imbere ubushakashatsi mu nyungu za rubanda. Ngiyi Catholic University of Rwanda, CUR. Iyi kaminuza yigisha programe 26 zikubiye mu mashami atandatu, ariyo Faculty of Catechesis and Religious Sciences cyangwa ubumenyi bw'iyobokamana, Faculty of Commerce cyangwa se ubucuruzi, Faculty of Education cyangwa se uburezi,
Faculty of Health Sciences, Public Health and Human Nutrition, aribwo buzima rusange, Faculty of Science and Technology, ariyo masomo y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, ndetse na Faculty of Social Work, ariyo masomo y'imibereho myiza. Ngaya masomo ukeneye ngo ujye ku murimo kwiyubaka no kubaka igihugu. Iyi kaminuza ifite campus 3, Isave muri Gisagara no Kwitaba muri Huye, ndetse n'Ingoma mu Burasirazuba. Gusa na campus ya Kigali iratangira vuba aha. Imibereho y'abanyeshuri ndetse n'uburezi dutanga muri Catholic University of Rwanda byubakiye ku ndangagaciro za Kiliziya n'Ubukristo. Dutanga amasomo y'imbona nkubone ndetse n'iyakure. Kubirebana no kwiyandikisha, hamagara 07 33 21 46 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa3.cur.ac.rw. Aha niho uburezi buhurizwa n'Ubukristo bikabyara ubumuntu. Imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Kongo yongeye kubura mu gitondo cyo kuri itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere. Ni imirwano yibanze mu bice bya territoire ya Nyiragongo muri groupement ya Kibumba. Amakuru avuga ko iyi mirwano yabyutse ikajije umurego. Yatangiye hagana mu gitondo cya kare. Abahaturiye bavuze ko batangiye kumva urusaku rw'ibisasu biremereye kuva ku isaha ya 11 z'igitondo. Ibice bya Kilimanyoka na Kanyamahoro nibyo byabereyemo imirwano ikomeye cyane. Amakuru akavuga ko bitandukanye nuko ibintu byari bisanzwe. Kuri iyi nshuro humvikanye urusaku rudasanzwe rw'imbunda ziremereye mu gihe hari hasanzwe hamenyerewe imbunda nto. Ahandi habyutse habera imirwano ni mu gace ka Masisi. Aha M23 imaze iminsi yarahigaruye. Gusa mu nkengero zaho haracyari abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR banze kuva ku izima. Ni nabo babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 mbere y'uko umutwe wirwanaho. Ibi bitero bivuga ko byari bigamije kwihorera ku rupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba, wari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaza kwicwa na M23 mu gace ka Kasengezi. Nyuma y'uru rupfu, abasirikare ba Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bafashe icyemezo cyo gukora ikimeze nko kwihorera, ari nayo mpamvu baramukiye mu mirwano ikomeye cyane n'umutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu. Amakuru ku rupfu rwa Chirimwami yabanje kugirwa ibanga n'uruhande rwa Kongo. Gusa ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umwe mu bantu ba hafi ba President Tshisekedi yakemereye koko uyu mugabo wari ufite uburambe mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo koko yishwe. Na amakuru kandi yashimangiwe n'inyandiko ya l'ONU yavuze ko uyu Chirimwami yishwe n'ibikomere. Reuters nayo iri mu bemeje aya makuru mbere. Gusa mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu nibwo guverinoma ya Kongo yemeje bidasubirwaho urupfu rwa Chirimwami. Kwihorera kw'iyi mitwe bifitanye isano n'uruhare rw'uyu mugabo mu bikorwa byo guhuza FDLR, Wazalendo na FARDC. Gusa muri rusange ku munsi w'ejo ntabwo hiriwe imirwano myinshi kubera ko nubwo hari abagerageje kwihorera, ariko abarwanyi benshi baciwe intege n'urupfu rwa Chirimwami. Ku ruhande rwa President Tshisekedi, ejo yavuye Davos mu Busuwisi yihuta cyane agaruka mu gihugu nyuma y'uko guhera ku wa kane intambara yari yiriwe ica ibintu mu bice bya Sake. Amakuru avuga ko Kongo yari yizeye ko itapfa gutakaza Sake, nubwo abarwanyi ba FARDC bari babizi ko abarwanyi ba M23 bari mu misozi yikikije. Ntabwo ari ubwa mbere M23 yari igerageje gufata uyu mujyi, kandi ubwo yaherukaga kubigerageza ntabwo byari byayishobokeye nk'uko amwe mu makuru abyemeza. Ibi byatumye FARDC yizera neza ko ifite ubushobozi bwo guhangana na M23 cyane cyane kuri uyu mujyi ufite kinini usobanuye cyane muri iyi ntambara. Gusa ubwo Tshisekedi yumvaga igisirikare cye cyatangiye gutsindwa ku rugamba, yahise afata icyemezo cyo guhagarika inama yari yagiyemo agaruka mu gihugu mu buryo bwihuse. Akigera muri Kongo yakirijwe inkuru y'urupfu rwa Chirimwami. Amakuru akavuga ko uyu mugabo ari we yari yizeye kurusha abandi bose mu bajenera afite bashobora kugira icyo bakora kuri M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ko President Tshisekedi yakoranye inama n'abasirikare bakuru mu ngabo ze baherereye Kinshasa. Iyi nama yari igamije kurebera hamwe impamvu umujyi wa Sake wafashwe na M23. Uyu mujyi wari unasanzwe urindwa n'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingabo za SADC, ari nazo zagiraga uruhare mu gusubiza inyuma ibitero bya M23 mu minsi yashize ubwo uyu mutwe wageragezaga kwigarurira uyu mujyi. Gusa kuri iyi nshuro ibintu byari byahindutse kuko M23 yagabye igitero simusiga ikoresheje abarwanyi benshi n'ibikoresho bifatika birimo imbunda zirasakure, birangira ibashije kwigarurira uyu mujyi. Icyatunguye President Tshisekedi ni uburyo imbaraga za M23 zabashije guhangamura abasirikare ba MONUSCO
barwanya inkundura bashaka kurengera uyu mujyi, ndetse abagera kuri 3 bakahakomerekera, ariko ibi byose bikarangira bawutakaje. Abasirikare bakomeretse ni abakomoka muri Guatemala. Hagati aho MONUSCO yemeje ko irimo gufatanya na FARDC muri iyi ntambara. Icyakora M23 yaburiye izi ngabo inshuro nyinshi izisaba kwitandukanya n'aba barwanyi mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zabaho, cyane ko M23 yari yavuze ko itarwanya izi ngabo z'umuryango w'abibumbye ubusanzwe ziba zifite mission yo kwirwanaho gusa aho kugaba ibitero. M23 yasohoye itangazo ivugamo ko inshuro nyinshi yasabye izi ngabo kutivanga muri iyi ntambara, ariko ibi ngibi zikabyanga, ari nayo mpamvu yafashe icyemezo cyo kwerekeza ku mujyi wa Goma. Abaturage barimo guhunga bava imihanda yose aharimo kubera intambara, nta handi barimo gukatira uretse Goma. Ibihugu bikomeye birimo Amerika n'Ubwongereza byasabye abaturage babyo kwitegura kuva muri uyu mujyi usa nk'urimo gutakaza ubuzima. Mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa gatandatu, ibice byinshi by'uyu mujyi nta mashanyarazi byari bifite. I Goma ubuzima ntabwo bukiri bwa bundi. Muri uyu mujyi muto urimo ubucucike bwinshi bw'abantu, kuhabona ubuzima bwiza birasa n'ibigoye bitewe n'uko ari umujyi ukunze kubamo ibibazo by'umutekano. Kenshi ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira za video zerekana abantu barimo kwamburwa ku manywa y'ihangu, abapolisi basingira mu muhanda bakarwana n'abaturage, amasasu avuza ubuhuha mu gitondo cya kare, n'ibindi byinshi bibera muri uyu mujyi bikerekana ko uyu mujyi udatekanye. Gusa ibintu noneho byarushijeho guhindura isura ubwo M23 yatangazaga ko yiteguye gufata uyu mujyi usanzwe ari umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike, Bwana Lawrence Kanyuka, ku gicamunsi cyo ku itariki ya 23 muri uku kwezi yavuze ko abatuye umujyi wa Goma bababaye cyane, abateguza kubohorwa. Akababaro yavugaga nagashingiye kuri rwa rugomo twavugaga mu kanya rwamaze kuba ubuzima busanzwe mu bice bitandukanye bya Goma, rugaherekezwa n'ihohoterwa ndetse no kubura ubutabera ku bahohoterwa. Kanyuka yaragize ati abaturage ba Goma barababaye cyane nk'abandi banyekongo bose. AFC M23 iri mu nzira ijya kubabohora, kandi bagomba kwitegura guha ikaze uko kubohorwa. Ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. AFC M23 igiye kubazanira amahoro, niko yavuze. Ijambo rya Kanyuka ryari rifite igisobanuro gikomeye cyane, kubera ko mu gitondo cy'uwo munsi imirwano ikomeye yari yabyukiye mu mujyi wa Sake uri ku birometero 23 gusa uvuye i Goma. Indege z'intambara za kajugujugu n'izindi ntwaro zikomeye cyane zari zakoreshejwe n'ingabo za Kongo mu guhangamura M23 yasaga n'iyariye Karungu, ariko bisa n'ibibaye by'ubusa. Mu gihe rero ibintu byarimo bicika Isake, abaturage benshi bahungiye i Goma biyongera ku bandi benshi cyane bari barahahungiye muri iyi minsi imirwano yari imaze igihe irimo kubera mu bice bikikije Goma. Ibi byahise bigira ingaruka zikomeye cyane kuri uyu mujyi n'ubundi udasanzwe wubatse mu buryo ushobora kwakira abantu benshi. Uyu mujyi uri munsi y'ikirunga, nta hantu hanini ushobora kwagukira urebye ku buso bwawo, kubera ko mu majyepfo hari ikiyaga cya Kivu, mu burasirazuba hari u Rwanda na pariki y'ibirunga, mu majyaruguru hari ibirunga, mu gihe mu burengerazuba ari uduce tw'imisozi ihanamye. Kwakira impunzi nyinshi byahise bisobanura ko ibiciro ku masoko byiyongera. Amakuru aturuka i Goma ashimangira ko kubona ibyo guhaha bigoye cyane, cyane cyane ibituruka hanze y'igihugu. Impamvu irimo kubitera si nuko mu by'ukuri nta bicuruzwa biri i Goma, ahubwo nuko abacuruzi bamwe banze gucuruza ngo batamara stoke yabo, nyamara batarabona uko ibintu bihagaze. Ubu bwoba buri mu birimo gutuma abaguzi bahendwa cyane, kandi bakaba nta mahitamo menshi basigaranye uretse guhangana n'irizamuka ry'ibiciro. Ikindi kibazo kinini kiri i Goma nuko ibicuruzwa bimwe na bimwe bitarimo kubasha kugera muri uyu mujyi. Mwibuke M23 iri mu bice byose bikikije Goma. Bimwe muri ibi bice byari bimaze igihe biberamo intambara, ku buryo bitari bigishoboka ko imodoka zitwara ibicuruzwa zibigeza i Goma mu buryo bworoshye. Hari n'ibicuruzwa birimo ibiribwa byari bisanzwe bigera i Goma ariko biturutse kure mu duce tutarimo kuberamo imirwano. Ibi ariko nabyo byagize ikibazo kubera ko byinshi binyura mu gace ka Sake, kandi gaherutse kuberamo imirwano ikomeye cyane yatumye imodoka zikorera imizigo ziba zihagaritse ingendo. Hejuru y'ibi byose hiyongeraho ikibazo cy'uko abakire b'Igoma benshi batangiye guhunga rugikubita. Aba bakire b'abacuruzi babyutse bahungira Kinshasa na Bukavu mu gitondo cyo ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa mbere. Mu gihe badahari, birumvikana ibintu birushaho kugana habi. Byinshi mu bicuruzwa birimo gucuruzwa i Goma ni birimo guturuka i Rubavu. Gusa ibi ntabwo bihagije ku mujyi munini utuwe na miliyoni 2 z'abaturage. Hagati aho ibikorwa bitandukanye byinshi byamaze gufunga imiryango i Goma. Amashuri yafunzwe ndetse n'amasoko amwe namwe ntabwo arimo gukora. Mu mujyi rwagati
ubuzima burakomeje nk'uko bisanzwe, gusa bamwe mu bacuruzi barimo gufunga amaduka yabo kare, abandi ntibirirwe banayafungura. Icyo barimo gutinya ni akavuyo kadasanzwe kari muri uyu mujyi katewe n'igihunga gituruka ku makuru y'uko M23 yawusatiriye ndetse iri hafi kuwufata. Mwibuke uyu mujyi ubarizwamo ingabo nyinshi za leta ndetse n'abarwanyi ibihumbi b'imitwe izwi nka Wazalendo. Muri uyu mujyi harimo kugaragara imodoka nyinshi zirimo guhungisha abarwanyi b'iyi mitwe, zikaba ari imodoka zirimo kugendera ku muvuduko munini cyane ku buryo hari naho zagaragaye zigonga ambulance yari itwaye abarwayi. Ibitaro bya Goma nabyo ntabwo birimo gukora neza kubera ko byuzuyemo abarwanyi n'inkomere, kandi bakaba nibo barimo kwitabwaho n'abaganga kurusha abandi bantu basanzwe. Ku barwayi basanzwe kubona serivisi zo kwa muganga ntabwo birimo koroha. Mu gihe uru rubyiruko rwibumbiye muri Wazalendo rurimo guhunga, bamwe barahungana ibicuruzwa basahuye mu maduka bizababeshaho mu gihe kiri imbere. Ku rundi ruhande, benshi muri aba barwanyi barimo guhitamo guhindura imyenda yabo bagakuramo imyambaro ya gisirikare ahubwo bakambara imyambaro ya gisivile. Igisa n'igiteye impungenge ni uko aba basore bafite intwaro ari nazo bagenda n'abakoresha muri rwa rugomo twavugaga rwo gusahura. Hagati aho, amakuru avuga ko nubwo M23 iri mu mirwano, ariko ngo uyu mutwe ushobora kuba urimo kugirana ibiganiro n'ingabo za FARDC ku buryo zishobora kuva muri uyu mujyi wa Goma nta mirwano ibayeho, M23 ikawufata. Ibi ngo bishobora kuba ariyo mpamvu abantu babonye ubwato bw'intambara buva i Goma buhetse ibyo benshi bemeza ko ari intwaro nyinshi. Muri make, Goma ishobora gufatwa na M23 nta sasu na rimwe rivuze. Ibi turakomeza kubikurikirana.